Dober dan. Kot sem že napovedal, sicer trenutno nekoliko prej, da okrepitve v NK Mariboru bodo. Seveda malo predčasno, kajti se pač moj osebni življenjski termin se malo spremenil, ker malo dopusta bi si pa vseeno želel, tako da bomo to malo naprej naredili. Naš novi član je že vsem poznan iz Slovenskih igrišč, João Gabriel da Silva. Moram reči, da tega igralca sem si osebno in naše strokovno vodstvo želelo že prej. Že takrat, ko je bil pri nogometnemu klubu Dravi, in enostavno takrat smo naredili napako, kot pač se to dogaja in se verjetno še bo še kdaj dogodilo, ampak tokrat nismo hteli narediti napake, enostavno pripeljali Joaoa v naš klub, kajti mislim, da je igralec, kateri ima vse karakteristike nogometne in pa profesionalne, da si zasluži biti med nami. Z Joaom seveda smo sklenili dveletno sodelovanje. Jaz sem prepričan, da bo Joao s svojim delom, trudom pokazal razloge, zakaj smo verjeli, da lahko je on ena kvaliteta več. No, stvari še niso dorečene. Vsi vemo, da adaptacija sama pri igralcu Pavličiču ni bila na naši želeni ravni, ampak, tako smo že rekli, so vse opcije odprte, ampak ne glede na to, če bo on ostal, Maribor je skoraj zmeraj imel 4 tujce, tako da nam ne bo nič nobenih težav v tem smislu. Kdo me pozna, ve, da nastajam vedno, že dosti prej, in potem seveda ritem tega počasi, bom rekel, tudi dostavimo javnosti. Vse opcije so odprte, kajti normalno je, da NK Maribor kot klub in igralski kader je seveda odličen, ampak ne glede na to, mi želimo vedno izboljšati in seveda v eni sezoni, v enem 6. mesecu seveda so nekateri, ki so manj zadovoljni in seveda potem takem si ponavadi želijo poiskati drugo sredino, seveda mi pa poskušamo to nadomestiti z drugim. Tako da so tudi v tem smislu so opcije odprte. Jaz sem že rekel, da tega igralca sem si želel, ko je bil v Dravi. Naredil sem napako, verjetno tudi ne bo zadnja, kajti narava našega dela je tako, da včasih enostavno ti kakšna stvar uide z rok, ampak to napako mislim, da smo zdaj popravili, ker mislim, da fant materijo primo ima in še več od tega. Seveda potem je odvisno tudi od dela, od organiziranosti kluba. Mislim, da je prišel klub, kateri lahko seveda z vsemi žrtvami, ki bo moral on sam, in sem pričan, da jih bo storil, lahko eksplodira njegov talent, in zato v bistvu verjamem, da to zgodbo bo uspešno. Ja, to sem prepričan, da ne, čeprav v Mariboru se mi zdi, da se dosti več in dosti bolje dela, tako da vsi imajo na začetku malo težave, ker naši treningi so dosti bolj intenzivnejši od ostalih, tako da bom rekel, v tem smislu ni enostavno igralcem, ki prihajajo v Maribor iz slovenskega prostora, ampak Gabriel je, ne glede na to, da je že dolgo v Sloveniji, tudi ima določene nogometne in življenjske izkušnje, in bo to nekako se mi zdi, ali pa sem prepričan, da bo lažje to fazo adaptacije prišel. Kot prvo, Maribor z Olimpijo ni imel nobenih dogovorov, kaj se tega tiče, kajti mislim, da sta Olimpija in Gabriel, da sta se sporazumno razšla, se pravi, je Gabriel čisto, bomo rekel, prost igralec. Kaj se vsi ostalih, pa je to tako v športu. Na papirju je dosti, ampak vse odvisno v uspešnosti njegov igre, tako da vse ostalo sem prepričan, da se bomo pogovorili in dogovorili.
Ja ću pokušati po hrvatsko pričati, nije mi tako jednostavno. Malo sam nervozan, ali ja bih govorio da sam sretan da sam došao u Maribor, znam da je Maribor najbolji klub u Sloveniji. I nije samo Slovenija, okolo svi znaju za Maribor. Tako da i ekipa, imaju dobru ekipu, ali sam došao za svoje mjesto, ne. Ja ću se truditi da igram za Maribor i da dam ono što nisam dao još u Sloveniji. Tako da Bože da budemo prvaki, bit ćemo, ne znam, i da idemo do Champions League. Tako. Gled, ja za Olimpija nema puno za govori. Ima sam loši, ima sam dobri stvari tamo. Tako da ne mogu to sakriti, bio sam jako razočaran. Zbog toga najveće sam izašao iz Olimpije. Tako da prošle sezone, prvi dio sezone ja sam dobro igrao prije po Škodu. I onda su dobro ponašali prema meni. Poslije toga kad sam se poškodovao, onda malo drugačije, ne. I igrače kad je razočaran, onda ništa ne može iskoristiti od toga, ne. Zbog toga sam najviše sam razlika da sam izašao iz Olimpije zbog toga. Ja, to svi znaju to, ali malo sam pokvario to kad sam došao tamo u bivšom klubu zato što nisam baš puno igrao, ne. Sada mislim da sa Maribor bit će jako dobro, tu mogu više pokazati nego tamo, ali znam, tu će biti, kako se kaže, tu će biti jako dobro za mene nego tamo, vjerujem to. I to se, kako vi kaže, to se raste. I bit će još bolje. Malo smo se dogovorili. Ja, Zaho, Tavares, nije mi samo prijatelj, nego mi je kao brat. Mi smo se davno smo se poznali tu u Sloveniji, kad smo došli tu ja pa on. Malo je kontaktno, zato što nisam bio u direktnom kontaktu sa Zahovićem, nego preko njema, ne. I ja imam samo da zahvali Tavares, pa Zahović isto da je on tu da mi pomaga da došao, ne. Hvala Bog za to.